Genesis 22. Yes, Jesus. Ukhona ufunda kamnandi isizulu. Hallelujah. Amen. Livikile evangeli esizweni Verse 1. Genesis chapter number 22, verse number 1. Wathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvibhinya u-Abrahama wathi kuye, Abrahama, yena wathi ngilapha. Number 2. Wayesethi, thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo u-Isaka uyezweni laseMoriya, unikele khona ngaye abe unikela ushiswa entabeni ethile engizakukutshela yona. Verse 6 to 13. Verse number 6. U-Abrahama wathatha izinkuni zomnikelo obuza kushiswa, wazibeka phezu kuka-Isaka indodana yakhe, waphatha esandleni sakhe umlilo nommese, bahamba bobabili kanye kanye. Verse number 7. U-Isaka wathi ku-Abrahama uyise, baba, wathi yena, ngilapha ndodana yami. Wayesethi, bheka, nanku umlilo nezinkuni, kepha iphi imvu yomnikelo ezakushiswa na? Verse number 8. U-Abrahama wathi, uNkulunkulu uzakuzibonela imvu yomnikelo ezakushiswa ndodana yami. Bahamba bobabili kanye kanye. Number 9. Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. U-Abrahama wakha khona i-altare, walungisa izinkuni, wambopha u-Isaka indodana yakhe, wambeka i-altare phezu kwezinkuni. Number 10. U-Abrahama wayeselula isandla sakhe, wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Number 11. Kwase kumemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini ithi, Abrahama, Abrahama, yena wathi ngilapha. Number 12. Yayisithi, ungabeki isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye, ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, lokhu ungakhohlanga kimi nendodana eyodwa yakho. Number 13. U-Abrahama waphakamisa amehlo akhe, wabona, bheka, ngemuva inqama ibhadiwe esihlalweni ngezimpondo zayo. U-Abrahama waya wayithatha inqama, wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. Now, bazali, ngithanda ke sixoxe ngalo leli verse la sifunda khona incwadi kaGenesis, sifunda ngesitori sika Abraham. Hallelujah. U-Abraham uzalwa nguTera. Hallelujah. Bakla cawe ndikhonza kuyo ayadlala ama-strings bayishumela. Ndizawacela nalapho. Then bayikhona lanto ingathi imandoleni uzayazi bayafuna ingene ndawo. Hallelujah. Ngiyinzalo kaSeyile ke ngibuye etendeni angikho for mani. Hallelujah. Angikho for mani, ngixolise ukuyibandisa ichaba. So sifunda ke istory sika Abraham. Abraham uzalwa nguTera. Igama ke ndimane elithi Tera lisho ukuthi delay. This is one of the reasons Abraham azaguga ngomtholi umntwana, because uzalwe ekhaya nokho noma kuthiwa izinto zikhona, but le nto ye-delay uzalelwe kuyo. But iBhayibheli uma efika uNkulunkulu, ufika uAbraham unesifiso sokuthola umntwana, ufika ukhuluma naye, akakhulumi noSara, ukhuluma noAbraham. Hallelujah. Ngumfundisi ke othi ke
ma ezoshumayela thande ngathi kungathula nyanjo bakuthule kanje baye bathi abanye angithi kancane hayi ngithanda abaphansi andifuna ubiphakanyiswa but sizaba right uma ekhuluma noAbraham babe wahleka uSara iBhayibheli alisho baba ingelosi zakhuluma noSara but izithunywa zafika kuAbraham wahleka umama uma zifika zimfica akanamntwana iBhayibheli ithi message ngonyaka ozayo sizobuyela kuwe uyobuphethe umntwana ngaso lesi sikhathi ngonyaka ozayo sekwahleka usalinde emhlekisayo ingoba lo okhulumayo ukhuluma nobaba khona but yena kunephepha liphethe elibuya kudokotela lithi lela phepha uDr Fundile opasisiwe uthi isibeletho lesi sakho sivithikile ngeke sisabamba usakule emhlekisa uphethe incwadi kaDoctor ucheckiwe ngani zawushumela kamnandi balibelica uphethe incwadi kaDoctor ethi isibelelo sizikhazukile asinawubamba inemhlekisayo ke mamba uhlekiswa ukuthi uthi lo ngonyaka ozayo ngizobuyela ku ngaso lesi sikhathi wena uzobuphethe into emhlekisayo ukuthi ke ubuza ukuthi ke ngoba yena uphethe into ebhaliwe ebambekayo uba umntana akasazi ukumphatha neminyaka khumbula iminyaka yakhe ngoba kaloku baba worried omama xa befika apha ku40 bobona ngena bona kwenye indawo noba bakafika apha eDenver kwenye indawo belikuyo pha omyosisi wacela walibefundisa ndizahamba zabuya iwali yami iminyaka yami ndiyowa ndibuya ngithandazela worried ngoba phako wabo bathi bafuna umntana nawo isike ngathi uya ko45 and isimo sawo babucaye uSara wadlula kulo level walahla ithawula loba umntana uyawuzabe khona laphela ithemba yaphela nalento yokuthandana into yeValentine bayiblotika sebegugile nje babekhule baze bashomanela ndawonye iphethe incwadi ethiwa ungandipha umoya apha sithandaza ba awundiphi lo moya ndizokuthandaza kuphethwe incwadi ethi isibeleko sikamama sivithikile asinawubamba iBhayibheli mayifika ingelosi ithi ngonyaka ozayo yabona uba wayefike uNkulunkulu wangathumela umuntu ozawukhuluma kube ngathi mina ngabe umntwana akekho ngoba lo mntwana uSara njengoba ehleka ucabanga i-efforts zokuthi angisenawo amandla wobamba nesibeletha sibambe ngingamthola kanjani umntwana kanti izinto zikaNkulunkulu bafowethu ayidinga ama-effort wabantu ingakho uma sifuna ukulibona ibandla likhula hayi madoda wethu imani abantu abazobona ibandla likhula ngabantu abazorelaxa ama-effort wabo ingakho nibona abantu bethwala ingoba abantu bafuna uthuthula ngokwabo kanti lento inomnikazi wayo lento amadoda ayifuni maphanti lento ayifuni manzi ayifuni mafaselina ayarelaxa ama-efforts wabantu ngoba lento inomnikazi wayo uyazikulukulela kule nto. iBhayibheli wabamba asabambe isibeleko wabambisho akavulelwanga kodizwi likhona ngoba vele umntwana ubezohlala ezweni hayi esibelethweni enganiphela incwadi ithi sivithikile nawo bengekahlale izwi lingekho even lo athi ngizobuyela kuwe wayengakaze avakashelane noSara into azobulela kuyo yizwi alishiye esibelethweni
ngoba akalijikeli ilizwi lakhe. Oh yini Yehova ndiqandele ndiphile ndawo kuthiwa kuseDenver. Into azobuyela kulo lilizwi alishile esibelekweni ngoba izwi lakhe akalijikeli uYehova. But iBhayibheli in that period yobaba babizwi bengekabamba umntwana bathi begcwele izwi bafuna umntwana. Manibinile ku-process yobaba kwabizwi izwi lingekamzali umntana bashiya izwi bayofuna umntwana. Wathi la mama izawubande leyo uba sibe sibanga into ethethiweyo. By the way, we have verse 7 like okwangoku mna ndisabamba izwi yena ngambamba umntana. Ngenza into eniyenzayo ndiyanikhululela sanifuna uyiva ngami loo nto leyo niyabakwazi nithi ke iBhayibheli wambamba umntwana. uSara wabamba izwi, uHaga wabamba umntwana wakhulelwa. But into emhluphayo uHaga ukuthi noma ekhulelwe useva umuntu ongakhulelwa. Angiphinde le uthe esebambile isisu pregnant kwaphoqa ukuthi ayogeza inyawo zikaSara ngoba kwakuwumsebenzi wakhe before abambe isisu. Wathi noma esekhulelwe wangayeka umsebenzi, wangayeka, wangaphelelwa umsebenzi ngoba ukuthi ukhulelwe lento yokuseva ayekwa. Waseva esekhulelwe waphephetha umntwana kodwa wageza inyawo. Hey, uyashesha uphakama, uyashesha uphakama. Siyayibona into ikhonto ikhulelweyo kodwa abantu ngalishayi ikharasa ayikho into ezawusuka. Siyayibona ikhonto ikhulelweyo kodwa ungayikonekthisanga khonto izawusuka. Abantu abakhulelweyo bayaseva lento bezithwele siseva naso. Sishanyela indimi sisodwa kodwa sithwele, sifake iy'tulo kodwa sithwele, usithole sifake i-decoration. Hayi ngoba singenanto umsebenzi wokuseva awupheli. Namhlanje ngizakudlalela njalo bazoshumayela. Ngeke kusasomdlalo wadinga uyadinga lento yokuseva ukhulelwe. Athi kuze ngabe nithi amen noma nithi habe. Wadinwa ukuseva ekhulelwe. Izwa ngami kudala ngishumayela kade ngiseva iyadina ndimane into ukuthi ukhulelwe kufuneka uphinde useve. Yadina leyo nto yathi izwa ngami yazi kimi nami yakuyangibhora nje manje kodwa ngiyithwele manje kodwa umsebenzi wokuseva uyangibiza ukuthi ngiseve. Ngemadoda ungezwa abantu bethi imama ufuneka sikhuze nalabaprofethi bamanga. Ufike beprofethi ingane zethu esontweni lakho bayakubambezela befaka ngabe seliyashumayela. No, uyaseva umuntu noma ethwele. Abanye babantu abaphumayo baphuma bayokala. Abantu abaprofethwa ilaba profethi bamanga. Athi umuntu kunento oyithwele, yes ngiyithwele, so what? Phela ngilinde njengoba ngiyithwele ngiyithethe. Khona isikhathi sokuthwala, khona isikhathi sokuthetha. Manje sibakhiphe bahamba bethwele. Wadikwa waphuma
waphuma uHaga wabaleka pregnant. Bathula uNkulunkulu akayingeni indaba yakhe yokubaleka ngoba akumnyamazisa ukuthi uyabaleka. Waphinde wabuya lesiso sakhe ngoba into yokufana ubaleka kakhulu. Waphinde wabuya naso isiso sakhe waqhubeka nokuseva naso. Uma eseva naso bafika iprocess yokuteta. Nayi-ke into yenzakala masetetile waphinde waphuma wabaleka ngoba into eyenzakala wateta amateta nosara ngalawo vele wabamba umntwana wateta. There was a day bedlala uthola ukuthi indlela abadlala ngayo umntwana ozelwe kuqala ozalwe esigqileni common week bathi lo wezwe usambongolo udlala sakuluma uHaga wabona iceba ngifuzanza ubanga njengoIsaac ngoIsaac wabona embamba uIsaac ubethe embamba uIshmael akhale ekudlala wathi uHaga ngeke ngihamba la wathatha umntwana wakhe wambeletha wathatha nje onibhodlelana wahamba nalo. Uma ehamba nale bhodlela ubaneka indlela azawuhlukumezeka ngayo umntwana. Into angayazi ukuthi uNkulunkulu lo bekade ethulile uyithatha usazothula kanti uyathula kuwe. Alinda abantwana bakho. Uma efike ehlane lapha ebhodlela usethi ke angimbeke phansi ngimshiye ngimflathele ngingaboni ngisho ukufa kwakhe. Ngesikhathi ephuma ekhulelwe wake wazama ukumbiza wangavela. But ngesikhathi etetile akazamanga ukumbiza ngoba wayeke wambiza bavela. But seyazi ukuthi noma kuthiwa ngiyakhala ke uJehova kanye ngamkhalela akavele ekhaleni kwakhe. iBhayibheli wambeka umntwana wathi angakuboni ngisho ukufa kwakhe. Ngesikhathi eflathela ngiyacabanga alisho iBhayibheli wanyathela kabili yakhala ingane. Mikhala ingane izulu lamisa amakherobhi lamisa amaserafi lathi imani indumiza yime sekhona okhalayo. Why? It's because lento bekade itetile, lento bekade ikhulelwe useyitetile. And amandla ento ezikhulelwe awakho sesibelethweni. Amandla ento ikhulelwe uzowabona mhlaba iteta. Uyabona namhlanje eqhude maningi khona abantu afika abathatha izinto ezinamandla. Udala umisho uNkulunkulu uzoze wasiduduza ngeculo elithi noma ethule impendulo ikhonsiswathi namhlanje phusha lento ayiphetheyo. Ukhona abantu afika bazala izipho ezizokhala. But the day odlula kumfundisi ulwa nevision yabona thina siyakwazi ukhala uNkulunkulu athule but make wakhala umntwana yabona umbono lethi umbono mayike yakhalela. Kukhona abantu abambasha bese office abeliphare nama millions umangala ukuthi wenze njani simbeke izandla zaphuma impandla walwa nento akuthi uNkulunkulu uma umuntu elwa nomunye umuntu mina Jehova ngiyalamula kodwa umuntu elwa noNkulunkulu ngiyalamula bani. Ukhona abantu abalwa nabantu basabarongo ngiyabona ezirongo ingako David athi ngikhethuwele esandleni sakho. You gave me 3 options, but
bangajonga noma ndiyavuma uba ndibethi inyanga zibe-3 i-opponent izawuba nguwe, noma ndithi ndibethi iiveki zibe-3 inye i-opponent nguwe, noma ndithi iintsuku zibe-3 i-opponent nguwe. What I cannot afford ukulwa noThixo owandiyaphathekana bengekho Jese ndavele ndalamba ibhereka likazulu. I cannot afford ukulwa noThixo owandiyaphathekane ndalamba iphumezi likazulu. Ndiyakhetha uwena esandleni sakho iproblem yam yi-opponent le endizawulwa nayo. Sizwa ngaye manje labuya izwi. Abraham, take your only son, the one you love, uye entabeni ngiyakukhombisa yona, uyokwenza umnikelo. Wangabusaya nakumama ngikoma yeke mfundisi maqhubela uthathile yokuqhina engaduthanga lo mama. Kodwa mayihlakulele ngoba izinto ezikhulunywa epulpit azibe sakweshini. Unamasu mfundisi, unamasu nomzwe ekhuluma la wathi hayi akayazi ukuthi le uqina yenzo nikela ngathi ngela uyalama salon takho akajike nje uzathi ngide natsho phambi kwabazalwane nje. U-Abraham wangaya nakulomama wabiza umntwana, wabiza i-servant, wathi bophe imbomo, waqokelela wathatha inkuni, ukuthi ngimzulela thatha inkuni, wathatha u-Isaac wahamba naye. Manje nayi-ke into mase ngiyasuka phambi kwenu ngidedela abashumayeli. U-Isaac wavula umlomo for the first time since u-Isaac enento ayishoyo. For the first time. Baba, ngibona inkuni, ngibona umlilo. Liphi umuntu elizaba ngohlatshelo? Uthi u-Abraham, uNkulunkulu uyakuzibonela. Ayo-answer. uNkulunkulu uyakuzibonela. Mabefika, he prepared an altar. My preparing altar must stand as a board. My preparing altar wabeka inkuni, wabasa umlilo. Khona into la kuye efuna izwe lakhuluma ephuma. Lelazwi lagcina lithi take your only son. Endleleni ebheke entabeni alibanga sabakhona izwi. Lathula waze wafika. Guess what? Mayifika entabeni wabasa umlilo. U-Isaac wawuvala umlomo ngoba akatshelwanga ukuthi kahle uzonqumeka. Ngenze kugwazeke nje kungasidala. Akekho omtshelile. Nalo osenqumile ukuyenza lento futhi noJehova useyibonile ukuthi uzamgwaza, uzamgwaza. Ingane uzamgwaza ngempela. Mayifika entabeni angibeka nje. Mayifika entabeni wafika ubasa umlilo. Mayubasa umlilo wakhipha ummese nangesebeka umntwana. Mayifika iBhayibheli ke lithi lona wafike wawubasa. Mina ndivumele ndithi ngoka Ezekiel chapter number 1 verse number 2 wawukhipha ummese wamnquma umntana wafa wamfaka emlilweni njengomhlatshelo. Lakhuphuka iphunga
laya kuThixo uThixo wabona wathi tshini physical akakayenzi kwelikamoya usenqandini ingabo lami iphunga lingafika kwelikamoya laswakala iphimbo limemeza Abraham, don't kill your son. Abesambulala umntwana. Yini yenza athi angabesambulala umntwana? It's because yazi ngone endilwisana nayo umfundisi Makubela. It's because in my journey sengifundile angahamba isikhathi eside kodwa sikhona izinto engiyifundile. The church of God is too noisy but without sound. Siyangxola kodwa sifakale. We are too noisy, but we don't have sound. Substance ayikho. That's your wife. Your husband is double. Are you single? Do not allow your background to take you back to the ground where is substance. Yinazomisa abantu mhlawufela usathane ehlakazimandla. Yinazomisa abantu. Jehova amnqanda. Ingakho leli verse angilisebenzisi mangizothatha umnikelo because izakwenza umuntu ongeneqiniso uzofuna ngibajikise nemali yabo abantu. Angilokothi nje ngithathe umnikelo ngale verse le. Wakuzofuna ukuthi athi eseza no100 rand ungabusawubeka. Don't fear your son. Angilokothi nje bathi omama bathi Abraham ungabe sambulala because ubonile ezibhanqa sigqibile and sambulala umntana. Now the problem is that I have two books ekufuneka ngidile nazo zingaxabani. Yingoba angifuni Old Testament sixabanise neNew Testament. Ngoba into eyodwa kodwa kumuntu ongaqondi izimbili. INew Testament iyi-Old Testament. Ne-Old Testament iyi-New Testament. Andiphinde futhi. Ingakho nabo basesikoleni babancane mabenika abantwana benu iBhayibhile kuthiwa i-New Testament engenayo i-Old Testament. Because khona information engekhoyo. And ngiyaniva ukuthi asasebenzi nge-Old Testament ngihamba nangiyithatha blonde. Because amandla e-New Testament aku-Old Testament. I-New Testament ayinawo amandla uma ingawancebi ku-Old Testament. The-Old Testament is New Testament concealed. And the New Testament is Old Testament revealed. Ingakho manike nje in the Garden of Eden iBhayibheli masebedlile is 10. Phela laphana kwafika lasisedlile. No bhuti wadla. No. It's not about uba ubani oqale wadla. The fact is nalokho akumele adle. It was a must, not a mistake. It was a must. Namba yayindim ndanizawufike ndidle.
because first Adam lo, and first Adam mayifike partaker uphatheke sonani soba partaker as soba unike umthetho uyaliwe kwathi ungadla ungadli la uyazi he knows ukuthi ku wrong but into yamhlupha the first one ukuthi uJehova yeza ntambama and lo Jehova kadlali lo awanikhumbula amadoda ezama uthandana kodwa wawenzani Jehova la kubezela ngazamxolo ngoba wayengadlali so into kuAdam ukuthi angimazi mefika eze ngilahlekelo umfazi naye akakabi ngomfazi fiance asikayibude hleze alahleke singekahambi asikayibude so let me partake uba siyafa sife sonke uba siyafa sife sonke but into engiyaziyo I have a friend evakasha njalo ntambama into engingafuni yenzeke kufe lo ongena buhlobo naye mina nginobuhlobo naye waphatheka lephatheka iBhayibheli wafika uJehova ntambama mefika uJehova ukhuluma into eyodwa Adam where are you bathi ke laba basezayoni wathi ngiyasabela lapha Nkosi akashongo njalo uthe Nkosi ngizwe izigi zephimbo lakho yasenyakasha angiphindele mhlambi ke sizophuma kule class I heard the footstep of your voice noma ngayikile uyangixolisa because now if his statement said where are you Adam Lord I hear the footstep of your voice mangiphindele ndawo mfundisi imane izwa udlile yes where are you I hear the footstep of your voice ndihambe ngenyawo ngivanga ndihamba ngenyawo but you hear the footstep ivoice ithenge kakhulumi but izigi zephimbo wazizwa bese ngibuze ngithi ngubani iphimbo likaJehova you will need to travel to the New Testament bese uyavela uJohn athi ngishisi noma lezehlane athi ngiyamemeza ngithi phendukani is because akafuna to disqualify New Testament ngoba uma kuthiwa Abraham yambulala umntwana then there is some verses ekufuneka sidisqualifyile ku New Testament one of them iverse likaJohane chapter number 1 verse chapter number 3 verse 16 ngoba kufuneka lapho uJohane abhale but ingashayisani into yakhe nobhala kwakhe funeka bhala athi ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe uzawuthi uAbraham suma Sara mkame nathi sanikela ngendodana ukuze singashere udumo le-creation Abraham don't kill your son uyawazi uyayizonda lento yabantu abashere udumo naye uyawazi uyayizonda lento yabantu abayishaye izifuba ngezimangaliso ukuthi kushumayele wena baphenduka ayinguwo abaphendulileyo ukuthi kuthandaze wena baphila awunayo impiliso amandla ophilisa asinabo amandla ophilisa asinawo yabona yenye yezinto engizigadile kulezi ngozo zasebusuku sithelele imibhede yethu sazohlala emponi sabhodona kodwa isitafu singasinikwa hayi le nto ngiyayizonda ngiyayizonda sihlale sigodole nalona ibamba kashumali yangundazi bambeyeka yangundazi yahlafuna we need into ezothi kumuntu obesethi ithemba liyaphela avela bona uba le ngxaki yamncinci
khona maqhawa hamba noNkulunkulu kuphela mani lento engifuna uzibulala yona ayonto lento sifuna abantu abazawuvusa abantu sidinanini befundisa ukuthi sihlangane kanje from different churches ku-activate kama-gift when last kwake kwathi sihlangene nathi sikhona bakhulunywa ama-tongues kwavela lesiphiwo so-interpreter usigezela ngene-one abananto akwazi ukuyicreate kodwa uyazigibela ezenziweyo yingakho usathane ufike ibandla iqinile emthandazweni wafika walibona ukuthi liyathanda u-adopticating okunandisa into zalapho mase niziduduza laphana nithi hayi ombiza uDJ yazodJ apha enkonzweni ukuze abantu abasha phela funeka bajabulela siyabona ukuthi unandisa into zangalanga nezinto zanga esispice osifaka la kusona sana sasinephetini ibandla lanephethini futhi ukugidwa basebandleni bakungabhori kaloku ubona mina emasontweni abantu ukuthi sinengosihleliyo ngapha bashaya izekethe babheke ngakuthi ngabisiheli Hlakufuna nitolike yonke into. Hlakufuna nitolike yonke into. Iphethi. Yingakho even ukugida kwebandla lokhu kuyashintsha. And there's no dance engafaka umuntu esihogweni. Ngaphinda lokho. There's no dance engafaka umuntu esihogweni. But usathane ku-trick. Uthi ngalesikhathi wena usaboost uba akho umuntu ongajayiva esihogweni. Athi usathane then I can work. Mawusazi console nasebenza. Ingakho buka ebandleni especially kuma-night prayers. Nangayeke ngithi umthandazo uyekeke. Ikhale labhithi kuthiwa ila bathi ayiyekeke. Kuthiwa whoa wait let's pray. Amen. Osathane uyasikhezela. Masiuye umthandazo. Singayeki ujayive. Isingathi umuntu usathane mabaye bathi sebefikile bajayive bangayenzi into efuneka bayenze. And then incasa asiphuca yona these days. Nigadi uyasiphuca nancasa ye-worship. Uyasiphuca. Le izobona ngaba kamoya lo. Uyasiphuca nancasa ye-worship. Umusic. Uma mina ngithi abaningi bayamshiya no hlubukana ngisesontweni Yes, sir. kusho mina ngithi angisoze ngahluka ana yebona lento engiyenzayo it's not worship but in its music channeling the church to worship manje usathane layenzayo uthi let them sing uma umusic usufika ku-level la sebezobhobokelana naye bezongena endumisweni ku-level lapho kungasakwazi ukuphikisa amagama kubonakala kunyakaza indebe zomlomo ibandla selibhobokelana noNkulunkulu kuzwakala eqina omunye kuzwakala iy'limi ngapha kuvuka umthandazo abanye kuvuka ihubo
velandela usathana ngesikhathi ibandla sihlakaniphumukelane siyithole sesingagobhozwa isikhamba phezulu yasonto inyasa yawashipani idinga abantu abanamehlo kamoya. Jesus. Tshelwa yimina lezi zinto zimnandi nasesontweni lami siyazenza. But ifuna abantu aba-too sensitive. Yimamele ingoma uba ayitshaneli bandla na. Uthembe nizawuthi ingoma ihlangane. Mase uzizwa nawe uba hayi man ingathi kungathandaza. Bese kufika ama-dances instead of umthandazo. Sineshayivo shayisitimela. Ikhona into ayitshotayo ngoba isibeletho sebandla umthandazo. Khona izinto usathane azitshontsha kithi because singabantu be-content. Kuthandazela abagulayo i-content. Khona nje kuyathandazwa khona olanda abathandazayo. Kuyathandaza nekhona okhangela abathandazayo. Manje bakhona okhalayo ushiya la bayopawuto nalokhalayo. Iyakufika nini lento ekhalisa yena? Iyakufika nini lento? Iyakufika nini lento? Ukuyikhohlwa manje ukuthi ubani igama lakho. Ukhumula ube nkulu phambi kaNkulunkulu. Iyakufika nini lento nti manje uma sisenkonzweni siza silungiselela istatus sika-TikTok wakusasa. Ngizayithetha ngoba anizongishiya ngizabashiya bona. Papa nizawungishiya khona. Ma uzokhonzwa i-content site ngekhonzo nje. Kwanyenza inhliziyo kwafuna ithi saqala i-worship. Sibacela abantu be-content cimane zonto. Sifuna ukugaba. Iyafuna nje ke sibacela ngosithi imane zonto sifuna nani ngenana apha ebukhoneni. Ngibani sebukhoneni. Now umkhuza. Now interesting part wajika. Wajika ngiyeni 15 minutes umfundisi uvala ka-4 ngoba ihlala vale okwangempela ngithi. Uma ephenduka wabona irem. Okay, bafundisa siyibhalanse ndene ngifuna ukuthandaza. He saw a ram. Nesulu yini? Wabona inyama. Mana besilungu. Mana besilungu inyama. Manje wani ngenza ngifile ngazathi ngiyaphetha. He saw a ram. Wabona inyama. But now uma ivela kunevese engithandayo lapha. Elithi inyama yayizophendula ukholo luka-Abraham. The ram was provided not for Isaac, but to answer the faith of Abraham. Okay, buya again. Connect my dots. Bese siyayeka. If inqama izophendula ukholo luka-Abraham, then we are left with a question engekaphendulwa. Ethi, where is the lamb? Because
emva kobumntana ebuze where is the lamb, ubaba akaphendulanga uthe uJehova uzosibonela. And uNkulunkulu umephendula uphendula lo bethi uNkulunkulu uzawubona, but that boy ayiphendulwanga. Now sibona izinto eziwu-2. Umntwana ufuna ilamb, uNkulunkulu provide ngeram. Kwathi akaziphenduleka. uAbraham uphendulekile. Kodwa lo mntana akaphendulekanga. Guess what? Years went by, Abraham died, Isaac died, kwasali question engakazi phendulwa umuntu in the book of Genesis. Where is the lamb? uJakobe wakwabambana uNkulunkulu ubusuku bonke wathi angizukuyeka until you bless me. Yes, wayithola ibusiso, but akayitholanga impendulo yomfana. Where is the lamb? Kwala ngisho eseqamele ngetshe lithi iBhayibheli wabona umbono, umebona ivision, wabona ilada ngathi isuka phansi afiyoshayisa ezulwini phezulu, wasebona ingelosi zehla zenyuka, noma ebona imibono, but he failed to answer the question, where is the lamb? We're being introduced in the book of Exodus. Lithi iBhayibheli wanyanya uNkulunkulu ngendaba yokucindezeleka kwabantwana bakaIsrael. Chapter number 3 verses number 7. Chapter number 3, verse number 7, 8 and 9. Uthi ngizwile ukhala kwabo, ngibonile ukuhlupheka kwabo. Moses ngehlile hamba uyobakhipha noma ehlelwe esihlahleni esivuthayo, but he failed to answer the question, where is the lamb? Yekani mani esefuna uDlombovu. Lithi iBhayibheli umntaka Mose waphatheka phezu kolwandle wayiphakamisa induku phezu kwamanzi. The waters, they began to run backward. Wangena uIsrael wahamba. Umesephuma uIsrael wahlabelela uMiriam. Wahlabelela kuJehova. Athi ngoba ihashe nenkwali yalo aluphosile olwandle. Awubathi amadoda. Emva koba kwalokho wafa uMoses. Kwavela uJoshua. Joshua chapter number 1. Nencwadi yomthetho ayingasuka emlonyeni wakho. Lihle ngalo ubusuku nemini noma egcwele incwadi yomthetho. But he failed to answer the question, where is the lamb? IBhayibheli kaMafika lapha nquma khona wathi mina nendlu yami athi siyamkhonza uNkulunkulu. IBhayibheli wafela phambi kwempi. IBhayibheli wathetha ngomlomo wakhe walimisa ilanga wathi wena langa uzawuma lapho awuyi kushona noma ekwazi umisa ilanga. But he failed to answer the question, where is the lamb? Baningi ngabo abazalwane abakwazi umisa ilanga kodwa iwudla silibone. Baningi ngabo abazalwane abafuna ubandlulubovu kodwa iwudla silibone. Uyomangala ukuthi nenkosi malanga yashumayela kangaka yanekhizwephi. Where is the lamb? Wahlabelela kamnandi kodwa wahlakahlaka kangaka. Where is the lamb? Leave you. Yabona iram iwild. Ingakho bathi ukuhledla kwencamo uthatha amandla. Njalo. Yabona umzalwane ohlangane neram. Lothi nelam. Ukumkhuza kahle ucabanga ukuthi uyakile kanti uthatha amandla. Uyabuya. Yabuye engathi singayikhipha imbewu yeram enkonzweni. Engathi singayikhipha ngoba iram afithanda nokududula manje uyafika iduva kungenasidingo, but sifuna shumayela ewe iphendula ivesi lethu ubhatata ewe, but malivele ukudla asasibone ukudla asibone ukudla sawuthandaze kakhulu.
ungavele uthi usawulinganile. Where is the lamb? The book of Joshua, Numbers, Leviticus. Hey, between the book of Numbers and Leviticus, because abantu bayeke into okufuna babhizi ngoba babe zibathungana nengubo phambi. Hayi. Hayi wishi. Tanification. Bayeke into okufunwa babhizi bafocus ekuthungeni ingubo. Hayi. Babala amabhathini wengubo. Babala imisebe yengubo. That was a time yeTabernacle ngithi lalihluka kathathu manje bekhuluma la. Line outer court, line inner court, line most holy place. And umpriest ubesuka ku inner court azohlangana nabantu abaku outer court ezomukela umnikelo. Mayifika la ku inner court kunegarment ebeyigqoka funeka ayikhiphe afake ilineni ukuze mayingena in the most holy place angajuluki. Ngoba uNkulunkulu beyinyanya indoda ethi mayihlangene lokukhona 2 iphinde ijuluke. Sho. Hayi. Ingakho masuhlangene nokukhona you relax imigudu nemshikashika awuyithathi lento mase uhlangene nokukhona awujuluki mase uhlangene nokukhona awuthwali mase uhlangene nepresence. And guess what? It's indlulekile into man. And the garments ezayithungwa lapha Old Testament zathi ngathulanga njengoba ezethu sizithunga zithule ezethu zapha Eastern Cape abantu baza balapha zithule kuthiwa ezethu ba Eastern Cape andithethi nani balapha eGqola ila ngapha Eastern Cape thule dwi sizithunga zibenhle zithulile but lezana lapha ezantsi zazinama-clocks. Whenever there's movement, priest, we must hear the sound. Ngoba abantu abaku outer court abanayo right yongena in the most holy place. But into ababeyilalela ukuthi ongenile bukhoneni ukuthi usaphila solalela isound. Silalela ini? These days abapriest bayafa bafele bukhoneni nesound ingasekho. Bame bamiswe ngamagama ukuthi unake but isound ingasekho. Bafa khona ngobela kuyimic noma sefile ingeke into ekumele ayisho kodwa uzofuna ukusho ngoba igama liyaziwa umpriest ufele bukhoneni. You are listening today? Fakaza, shumayela, baneweight, be sound. Mayingathuli la ngubo yakho. Xa ikekwa basuba sayifaka. And in the New Testament, uJesu wathi kufika isikhathi ebulala uDeuteronomy athi mawenze okuhle ngakwenza ukuthi mawenze okubi ngakwenza ukuthi wavele wathi kuncwadi yamaHebrews athi kufika isikhathi lapho ngiyoloba umthetho enhlizweni zabo hayi kuma-tablets. Yingakho mawusabamba amanje abanye bangawenza amanje oko wayesenziwa phambi bangawenza nalapha amanje uma uMose wenza amanje amabili wabhala imithetho elishumi mawufika esondweni ubheka amanje mawufungabulali bathi ubhalwa nini ngoba uma washiya la manje uphuma esontweni kupossible ukuthi ungabulala ngaphandle. Ngoba umthetho kuphi usesontweni. But the minute umthetho ungekho esontweni usenhlizweni